kwapo do na de so bo abo no se wono ka ho bi abrante bi ba abonte be bo penifo bi de ni di be piem na se asem ni nkan konkoda ma ye hu nipa wodi sa abone no na ene wo se ba abonte na wodi sa owuo no kai wo bi se onkonko so wonim de esi enkofa bra bo mu pen anase wonim de atu ebi no pen na wodi wo bi e de ye mfato ho de amana efa ba bi no ebetimi aye klete fa ba bi no so ebetimi aye se eye futuo e na ode ma no Memo akwa bashronko eba too much GHFD so most for na ama uzu enyi na edu ebra ye training issues now me dey ebesumu we dey mama no ne papa no ehasem na na sto na edaso trending Tracy Boachi adaruma obeka nsem pi wo Ghana amate se ye dikodi ama mu adane ama be dia nsem na keka kodu no esi ano adana Christ ene dipedua Tracy Boachi na sesi ade eye Open power da Peace Watch Ghana oye oba nji ede Madam Diane na Yonkopa Daniels waba bonte abekasa ede ama Tracy mebusa for meka ya one of videos that Tracy recorded recently no ka wo mu say they say ade nkofo efre no nkofo krampo wo ni mo bibia timi friend na ase mo threaten no jai na te jai ni ano mo de ka na sem enu nti ka on purpose nkofo efre ni sa nti na all you ka sem keke na no ana ye Madam ye oda Peace Watch Ghana aba bonte abeka say there be we nya sentra se obi frefo bi a woni mu bibia frefo say hwehu ye twaso na jai na wan jai obahu bibi no ya dia sombo pa a ehu behia say IGP police penipa a oda police ekuo no ano no wo be sorry no we ya police fo ni bi anaso no amu oba ni akọ Tracy Boachi ehun esan say Ghana ha de ya titi bi pen ehu bi pen say MPJ bi da kwa otumi wu ya be sin ne ehu ni pa kwa osuma kuma ikoku no a ta say de okun no kra yetimi achi na still no nsem kra ni emu hwehwe mu entipi no ebe ya IGP man ni ekwo no se no wa ka se ko for threaten no na we friend if ya we friend if ya no wo man ni nko no ho se na ebe ya Tracy Boachi no wo bia enkodi ni boni san se asem ono aka no do se ebi mu enye omo de eyo no personal life na no enye foundation obi be dina so say enu nti obeyi no efi ho na ebuso for worker do bi so eka ho na mitwa ho aba me ba me de beka ho e di amamu the major prophet kum chacha on say me catch was say bomoden na hwe too much GH on say me kan ye nye ne bone pa na kase ye pe wo wi ase ya asodin ti na Adam wo hu nyame ye no nyam no wo hu ne ma bi a wo hwehwe e wo other place ni ade cat won na bomoden na be hwe too much GH be hwe na subscribe bomoden o be hwe pe na wa ye subscribe o subscribe subscribe na subscribe na o subscribe a na wo benya ne ma pe a wo pe ne ma papa a wo pe ahwe nyame hira na adofo no me mama akwa bashonko ebiem eba tuma GHS so edumeko ebo echido ma ede edumedenya ebremo mama Juliet Ventures akodare ewo kitchen appliances any kitchen isesi na dem so esesi ewo enoti fa na number no ewase ho na freno ebiem so no ni roofing so ebo echido ni roofing ebo dan so say chance a wo dey ebo dan so chance e be che chance a emetintin mu kra na still na edita ne kala so to no atwiro no ho ni roofing mo di side man no enunti for mo number no na frɛ o mo no so mebo dan so fama na enunti engofo nga se kwa bobra na ebiebu so no Winners Aluminium Limited mo bo yichidom Winners Aluminium Limited uti dan bia e na obenya windows obenya dan puna obibie gates na no ye slide doors abefu dia ya ansi aba aye the glass na ye windows so sa se we dwuma mu obese wo chiche mu se office chiche mu no so no betima be ye ho adwuma edi amount anase why store na open container anase bibi kakra de si enim na matonton nyama wo mse shelves ni bi no so Winners Aluminium Limited wo mo say adwuma ni bi nti fa number no ewo ase ho
na from no misiesti we dwuma mu anase mu fie ho emfa emma mu me guest ene dey ehia sikapa me waso me tin komo no emubi ehia mo akwaba ehia bibia boko ehia tesia bibia ensem no eni adana bedu ase eni bra bedu Madam Diana Yonkopa Daniels Peace Watch Ghana for president. Na ni semo di tu dwano okanya be sisi se ebeye krampa enka NDC for say to si bacha aka so NDC ni nkwante NDC for ko omo campaign omo ntwe omo ben to si bacha enesa opponent bitimi ekodi ni boni na eno se oye NDC ni na what say NDC for won sem na wo dey ba puntinti na eno ntino ya kasa bomo eno mo aye that same way baby a Tracy Bachelin na bedu hu say ehu be yasa IGP ebetu nice mona yo na ma na kunya so a chat too much for any ashofo nyamishamo say mo hwe mo comment mo support yesum bebree yes said the wugu say IGP ehu be yasa obebe mu no on say ye nuan wo kasa no or make comment say be no sending no threatening words na so more threatening no enyenkofobia say ogosi ni pi ekan say NDC fo ni bi and sending no threatening words ne ho enko ni ba inti time 2016 mutama wo ye campaign ti se ko yanka ne ba no nka he na ko bede ka by this time ko sere na wadi ne ho ko ni ba inti say obi akasa in same way that means ne nkwada sayem bibia betimi asi se ba ni ewu mu o se ba no se bibi ye no se den yo bibia betimi asi enti se ye maame de ya na se wo ka se IGP 29 ensimu a no kre wo se won fa ne nan ensi ensem no emu na at least oni abaya no so nye de yen kasa no wonu de ya empini fo do mu ni mo omo mu yehwehwe mo mu ni how o go about omo things number ben send o that message when a friend na ya trace that numbers no ne nko ne bombe ya ye de ehunu ni pakro ne aso na sikura wo ye de wo taye kire minti no sa threat na ye de ba no na ni nyina 2020 say ye maame no ka say IGP ne ne nkrofo entu wo mo na so na ebiem so NDC for no enka emben no na ebetimi ayi no kona na NDC for wo mo campaign ni wo mo amu bia na abaye nso say wo mo ma ne ntrani nti hwan na wo behunu se nipa wo ben mi wo ye de wo ba beji mi ana wo ka wo mo bo me ntrani no ehu nti se NDC for ni bi ne campaign no so betimi eno no betimi esi nchen na IGP mu ma ye ni hwehwe mu a eno no mo betimi abo because nipa wo ka ho asem wo no ntimi hu nipa ne mitiri ani mu adwen a wo de ye den ben wo se nipa so ye ti enya boyfriend no wa pem a se adwen boni ana adwen pa na nipa ne ye den ti se o ka se NDC for ni bi emben wo bi betimi odo so betimi aye boni ade ahye wo mobile Tracy no me kwampo na wo ka so mo mben me kwampo me mo kwan because nipa na wo ba no me nim ni tiri mu ni na adwen so wo ka wo mo send me threat no na wayi na ni mu se han bofo na wo ba be sira kire me ana sesen enti no IDP de dwumadi na wo hu ni se wo ntini die ne kwan so no ba se NDC for ni bi mmen abaya ne de no question mark akra one question mark akra bro honorable Kennedy Japan wo ka se fa Tracy nsem no otuni fu bi obuni be po mama ka de sam obuni be bi se unim owu a hwe enna okasa o te se statement se unim owu a hwe enna ana waka be de no ka obebo JB Dankwa MP no obebo ni wu no enso no eno ti be 2018 as threat ana say no so a form of threat ana honorable trade ama Tracy Bachelin nana ma mesada wasi ebiem ebetimi afa ne say as a threat awode ma ye nuaba no say ye hwa JB Dankwa edu say wo woni fie na comfort mi kokoto share ne sukun no abra like ye ni mekwan up till now nhwehwemu entimi enkoso ye honorable no anka se mu krampo no dodo na de so bo abo no say wo no ka ho bi abrante bi ba abonte be bo bompani fo bi de ani di bebe piem na say
asɛm no yɛnka nkɔnkɔda ma yɛnhu nnipa a wɔdii saa bɔne no na ɛnɛ wo sɛ ɛba abɔnten na wode saa owuo no ɛɛkae wɔ bi sɛ ɔnkɔnkɔ sɛ wɔnim deɛ asi nkurɔfoɔ abrabɔ mu pɛn anaasɛ wɔnim deɛ ato ebinom pɛn na wode wɔ bi ɛde ɛyɛ mfato ho de ama na ɛfa baabi no ebetumi ayɛ threat ɛfa baabi no nso so ebetumi ayɛ sɛ ɛyɛ futuo ɛna ɔde ma no because of the entire make us ɛfa baabi ebetumi ayɛ sɛ futuo yɛ sɛ ebi a wɔnim ho hwɛ ba wɔka kyɛw sɛ hwɛ sɛ deɛ nipa asom esi me to be frank ɛyɛ de bi da nkɔ edu mi nim ɛyɛ ne position and understand a na wɔyɛ den wɔyɛ na ne dwumadi a na wɔdie kasa na wɔkasa hwan na wɔkasa ma na hwan na wɔkasa de tia no nti no no mintimi ehunu ne dwumadi a sɛ na ɔyɛ MP na ɔsɛ MP wɔ ɛyɛ John former president John Dramani Mahama na Breso na ɔyɛ MP na ne wo nso si ta meti ase sa ba me kasa bi a sɛ de ɔkasa ma no de ɔkasa tia no sɛ o di ne dwuma na eyi ne kɔ ne ba mintimi hu sɛ bi a ɔkɔka sɛ we bi di tia obi ne ma sa de we to na na sese are you getting it nti sɛ de ɛyɛ wɔn abo minim sɛ ɔno de sei na wɔyɛ ɔno no menhye da enim deep into ni activities ni dwumadi a wodie nti na bi a na ɛyɛ wɔn abo wɔ hwɛ sɛ de papa ne wuo no ɛbaayɛ na ɛyɛ mpofiri mu ɛyɛ asefem a kyerɛ ato na yɛnyɛ mu hwehwɛ mu na ɔno nso di n'anim ba abɔnten no ebi a biribi bɛyɛ den ebetumi esi nti wɔde ɛbɔ no kɔkɔ sɛ wɔnhunu de nsuo yɛ ɛyɛ a anaa wɔnhu de ɛyɛ wɔ bi a ɛno no ɛnyɛ mfato ho ɛmfama but the entire make us bitumi ayɛ ɛyɛ ntranya wɔde ma no yɛ sɛ wɔno ne dia ba bepie mu pɛn ɛwɔ papa yi issue yi mu na wo use that same issue ɛde a threaten obi a na wo de ɛkɔhye no obi a na does it mean say you have a link with what went on and now say then all those say nka obetumi ayusu ɛyɛ papa ne wo no ɛde etu abaya no for by how a oputi no and ama ɛyɛ ni statement no say right now no ye hu ni say ɛyɛ ntrani a wɔde bɔ ne say wɔbɔ statement a me make no one come in number wɔka JB down kwa asɛm no different and ɔsa bɛka say onimu wa ɔnhwɛ na ɛnyɛ the same time na no kan you can in different way or can in different places in different places but on the same program we make it that statement sure nti ɛyɛ the same ɛyɛ because of say wɔka we ama yɛ hu say ɔka sɛ wonim wo ahwɛ na de nti na mema wo hu sɛ wonim wo ahwɛ na de nti a mema wo hu yɛ sɛ wɔka wonim wo ahwɛ na no nti the explanation to that no no use ɛyɛ JB Dankwa issue no as a scenario ɛde ma abaya no as in tremu nti ɛyɛ the same statement na wo make it. There is no difference in ɛyɛ way the time we make it so make it way there 1 minute and another seconds na way by ya no make any difference ɛyɛ the same content na wɔyɛ den wo use ɛyɛ ntremu baako na ba just say time no na ɛyɛ den edifa ba na wo tremu nti no ebetimi ayɛ ntenanya a wɔde ma na ebetimi so ayɛ futu a wɔde ɛma no mama fa comment baako mienu bi na me fe bi to ase we fi kwabna James you say why on earth should the IGP spend our money to protect the whole Tracy Boache? What a daft suggestion. Don't we have a better use of the money and time? She can pay for her own security from the money she has made from sleeping around. After all, she says she did not do community work, so she can look after herself. Sir, as same way, if you get anyone ever, sir, will be one shika the dada. Now on one life, on another life, no way to open any tea, and then quantum inside moon. Say, a banner say, the life no, a codan is a mechanic canina. On one necessary on protecting one, I say, as also for the say, police force to encounter. Yo, Nana, answer na marry you question a year union statements no make it, one yard because in Kenya back, I mean, sure say. Obe make that statement no ede amaniti statement no wanya de nana ma yenhwe se obi wo sika se sikani bi wo minya se sikani sini dan bia enye obi na be ka che ne se wo sika wanya bebre ni security ono ana ye den epe wo bi se me pese ni pass mesi o ma metna eye mepuno ano na won re mi fie ema me so if you have money you other people and I say you have people no security. Sure, and I make her say you hire people to protect you. And you know, yes, say you know, or say you know, was count compare, yeah, no crop for no moment upon who any can say IGP near you know.
owo ni sika na wo hwe no hu ni say eye omayi mu no me de me ho to apolice for so IDP for so 24 also eye wo mo ebo eye nipa ene ejapade ho ba me de me ho eto wo mo so a enya de say wo mo ebebo ame a eno no abetimi ape eye nipa o pese wo nye de onbo ne ho eban so no the fact say ya fa eye nkrofo a ye fra mo say mo ya ahobambo adwuma yoku mo bo nipa ho ban mo bo ejapade ho ban nipa bia ye nipa ohia ni o sikani o koko tuntum o tietia o tintin o bia ye nipa enti say ye ntimi nka say ye bo ebi ho ban ejebi se nipa no wonyenyenyenyenyenye se den a maame so obi wo ne ba na ne ba ye kromfo se den kromfo hu se kromfo egu ne so ba bobro no kromfo kuta konti ba bobro na eye ne ba obeka na hye de dem aka che ne se eye ne ba se bibia ni a wa wi ade ne ye police station no ade ne ba ye den ebeko wo protecting ade obetwi nanim se ye police station na maame pa obe na ade so de ne ba beko a wo ye den wo de beko enti no omutimi nka se because of say why the bad nut no na pen or exposing hunti enya no won take ne consequences and dey beba no no embear kan hu say yedin a wo ye Ghana ni wo won kwada wo ma wo ye dey wo show enti say ma me no su ne bantin po na chese ye mfi na kwada no su nti no eni kwa say ye fi ma me na na are you getting it enti so wo sika say den na so wono no enye na adwen sei bia wo kope enkofo a den ne eya hobamba adwuma ikomu asede still to protect human and property. Okay, my last comment to na yefa NCO we efi papa recto ni dia odi about say the best form of security is provided by no one else than yourself. She should stop making unnecessary comments that put her life in danger. Sure. Okay, Ikia. As soon as Tracy did back with Tia, or no understand life, or no understand. I didn't think necessary open fan one time say, making because of our sin. I didn't think we be suicide then when think I said, rain tea, may you be, may show be. I didn't hear. Mama, once obo on my own power send dada. Oh, bo on my own, we are say one name on power send dada. Obi bia obi bia ye nehi just say ade papa won chen ye nehi o this we hu se wa podi na ne mi age wonye hu se wo serepe eye na wure ko wa bri ni kru enti ade bia wo be ye se wo be bre wa so wo be bo fom bo no wo be ye enti se bia me hunu abaya we die ade anka me pe wo dimrika kwa ji wo dimrika kwa fa ade anka ye me de anka me a me call ho anka beba me nchen enso so wo de ne charm ne call ye ntino be say age ade ama na be say ye de ama no won kasa wa ye de ohun a wo sere wa na say won be wo krampo ebe oni uni tweke bia ba wa fa wo ho tan ewo ni timu dada enti the moment a wa asema ba say ni this is the best opportunity any me give free one ma men so opportunities na nka wo se nka minya wo beba block ye ni nyina I can get access to it. Enti na owo tan keke just because of what go on ma ya wona ba akwala bi wo ho ma ye wona obi a person won gini bi e bia ye nyina ye ti ye vicinity ba ko na maybe a wawo wo ye obi a ba na bo ihu afo me so menye me so mawo me dia me ba no obi a ma empo se ma me wo den wo ba wo be ma ba yira na abode obi a ma ememe busa se ya bodua ba na me wo ye se me wo ye minya ya na me obi ama me buta enti na na ma meti wono mu a den na me den na go we di nkwa na odi aye ewrem afo a wono nko awo ye de wo ma bua ba be hwe na obi agi ne ba me nso so ye boso me ba ko na ye nyina je se bia wo ono ne di kan wuja me bia be na wo twi bi na me nso so ma wo me den na me de enso so mi ni wo mu nyina ye free ade nti na me de wo ma yi me to twen are you getting it no crown point no betimi afa aba no time wo ba na obetimi afa akwala no tem akwala ni nyina na obetutu metime tutu nsem agome ba na so se ma me we ba wo yese ye ne nye den ene ne ndi agro ne nye se enti the least chance a menya metimi de yu ba na firi wono no me ye firi wono mama ani aba me ye den me ba ehu enti no
obi wo hono ma the fact say wa baby as na no just obi ape wasem obi wo hot time wo ba won kan chiro enti nensem no odo say your no nensem but nipa wo we nipa mama ne ho ahi enti aye den ya obi nsusu ebetimi afa just because of say they be our council or 29 my say na me will be the 30 that ba kokra we nye already be you or dane ma me nchen no dey be a wo ba na di 2 na di 2 ade na wo ka chen na so dey wan bobra o ma me ti na hwe wo yonko ba 29 on dream say be abaye wo ye say no dey the fact said the number 29 no wetin nye jabade we na 30 years so that so na 35 so that so si me man twa ha say na me no aduane ma wudi me hu ani me bo wotra koba de bia den a wo hu yonko ba na si won say ni enti ukura woto okura mpo na ena mabaye yi eye ne nsem so be fa no kan say nka wan fa ne nsem we ya man ka no ma mi ni asem Epia we dey edisi menti ma mi asem odi baye Madam Diana Yonkopa Daniels awoda Peace Watch Ghana no. Finally usha asem ni ano bonfa odwe mu sen nana ma ne nsem o kan ni de ne kwan so a enu no say ahobambo ni titu say IGP odi na bam no so no na penyi a woda wo mo anu no say wo ombo abaya no ho eban no ne kwan so anu no odo say na ono anu na akwakoyi nika na ama sa antreni ni we nyina eba because otena ne ba ebidin a ko bia bono sa entreni no ba na no akwakoyi nika no enko a enu nkyere say yenyi totwen din a wo ye Ghana no ye timo ni enti ye ma me nsem o kan de no kwan so anu so mbefa na dia ye adwuma dia ka beboa ebusuafo eki aka ni o se wo mbefa na mu da ye adwuma no ni asem enna no nti Tracy Gwache esi a de bia ekeka akoyi de na ye threatening na be mu de se na comment bae no obi betimi abobo bae a onye no se na wangete mu bebo wa wu bae enu nti se a be edu de Tracy Gwache hwe wu ye mi di esi no so o wa konya se wo de wa dwen chefa kwan no jo ase no ebebeto too much age comment section no about more dia follow ye o ye Instagram page @tumaji8_ Bidi Edna na ama o so mini ekes kapa ele na yisi konya twetwe nkomoyi na me adoma be say edin chembi akram